Ka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association MUPSTA ha ka laipo tarik dai wing kalapan bana bakan penlong ya kajingya kenduk lang kipara no hikai ha ka san tarik no pra ha ka shnong umulong West Jaintia Hills District. Na kalyang President MUPSTA uba Kenneth Shadap ulaong bakate kajingya kenduk lang ginong hikai kadai ru shibenta kajing dap laipo snam kajingya lenti jong ka MUPSTA bat na kalyang President ulapan benaru baha kate kasngi unsapan bena ba unsyong tatno na kaseng. Ulaong ru baha kilai post nam kajingya lenti kaseng kalala aban le shibon ki benta ha kabayade kajing kinohikai kum kajing sya penduk tulap bat kajing sya wengkam jubor klem kino gida. Kumta kamupsta ka khot kawer ya baro kinohikai banwan sya kajingya lang khnang ba kijing temu babaha kaseng kinlong kibayat bet ya renti. Ini perlong kenang ya kali ka conference jam ka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association da ka ba ni khot smo ba ni aware smo ba ya baro khot kinohikai jam ka Khasi Jaintia Angaro Hills jam ki Upper Primary ka ba ngin sa perlong West Jaintia Mukla umlong no umlong dai umlong haka sampai ku Desember kan setangga kapor ka we kecil di penlong kenang ya kan conference ke di temu jumi kali ban khat ban we ya baro ka kinong ikai sendrang buat kai Khasi Jaintia bikin soba ban yawan kenang akan ke conference khantam manga komu presiden balatrai selam bah nadu kisna ma arjari we arjarar hadirin kami ke conference namsha Shong Tatno namsha Shong Tatno kita kerpa di kinahikai mo bakan mabantar kung kata ka jingya kendo kaba kado mo batnga kumuta presiden tanada yawer kanang kay bikinyawan kadai kajindap live house nam kabangin celebrate kajindap live house nam jongka sang MUPSTA bat ka MUPSTA ru kadai kata ka registered association mo kaba la register na do isnam siajar kandai spa kandai pulai tinila dap renew mo lapan in biang dia kasai dulu ti akan dia kasni tuan kum chief guest education minister bu honorable sir rakam batu advisor jongka education honorable sir HM Champion IAS di namta baru MDC jongka tu ka konstituensi ka state government nimlei bangkat kan kala penkamti haka state education commission baya ki kambar ka ngadu ki AKA barokai wajah ki memorandum ki bangi ayo education minister om ka bahalo pina ka education commission ya kaniru bila submit setelah sekarang education commission bahkan kun bagi suatu ijumi ka state government ru kan apsuai ya ka jintrekan jo ka state education commission namar ka state education commission kan katkum ka jimia kradi kini ya persangi banwan ra justice katala kan nanti nasmauskan bahwa yang terlihat di State Education Commission pada State Government Kashmir ya recommendation and suggestion juga State Education Commission menganexkan bahwa once and for all the problems of the teachers will be solved. Nasu bah kansedan kata katulok kaba kinong hikai kinong hapsyo banmi sesurang kan sakiu di manusmen bat kinomikai bikin sayo ita ta katulok kebabian katkum di jinya keren baka government kan kita ki bangi kimi lenti tenak takada miru ni sanya baka no mutari ni ko air baka ndon kata ka jinya trailan no nama baka State Education Commission dengan asutu kin leha kin trai hoki bat ngalayak keren bah bati ruki omba na kalian jumi ma indon kata ka political aim indon ke persian bagi banwan rakyat justice
Ini karena bagi saya baik kita hadir juga konferensi antarik ngan stasiun Thailand dan dengan Arab yang kamu advisor. Ini bagi kini baik di Indonesia kemana. Ngan sekarang bagi sorkar tak tung kenang tak bu kenang ya kan State Education Commission kenang ba. The whole education system will be revamped. Bentuk mayu dia kata kalau komentari ka barin kan kenapa kan solve di problem di pengusuhan nomor pengusuhan jadi only political backup kini di last 40-45 years kadai purely political backup kemudian kata ka justice kan jadi kini lebih pemerintah kemudian ke justice lembaga yang State Education Commission nama di beliau di badan tur di bawah lasian pang sudah katai kawai kumkasen kaba nila bangle kumkasen kadi kam tame aba kinong hikai dia kendu ya kinu kijinga kinong hikai tiba syak terminir kendau kinong hikai tiba syak palat ka tulok jompi dan tiba syak san ajar mundur ajar terbentuk apa kiwan sekasen Temi singkia baik itu gambar sop ini problem kita jadi kimen di bagi sop nantaru niala ibu agak juga por bahkan don kata ka jingga terhilang bagi school management mention kan kata ka partiality bagi nong ikai jadi di bawah ngidaya selok ngidaya wat jengtip ba teladanisan bagi nong ikai di baterai hok bisa ada ben ternia rap society Nrela kami siampak bagi dalam kinong hikai ki baka de kafol jonki kinlek tista sa school kinwan tista sa school kilamit tangkapat te kung kito pa te mi habya penbagi kinong hikai rupa kimdai banglong kumta na marbalay kakta ya kanaway jonki na school mo te miyale ay pakandon kata kajina trailang rupa ki school management rupa baper te kaba aduh mantap memalan berapa kini ki ada apa primary school kini di balarin bah kumbansyon nama nadu senam berapa kendai pun kalau long pada last 33 years kami sudah kata ke upgradation syaka division system ke aduh mantap kampatan tenrei kami yang kata kadeka jingga kedua ke jingga terikam dan rei kai kabang isno tenat kadeba kapor ba ngamadu itu kisnam mengasim kamu kapor mengasim kamu nongkong mana kumu spokesperson ketua kapor yo tulok dan katsan spasi benai ta ketua kapor nilai yo ida kejinto ada sorkar bangsa penkiu no rei kan penkiu ta nia fight aga high court ya file case agak haikut, tegi job agak haikut, akhir mengilah job agak haikut, agak sorkan kasa ai kat kumba, la ulang kat kumba la ai dekat jintor, dekat katsan spat agak layajar, di kumta ai kejingan train agak layajar, sapoi sekan dari wajar, naga dari wajar, sapoi sekan prajar, naga prajar, sapoi sekan dari wajar. Tenaga kami wajar, sapoi sekar tu ajar. Tidak dan iba, rit sama palat imo. Ita ini achievement juga sen, jadi musta dukunta dan mereka bah semua tenat kadai tangkatai bah mila ban wanra kata tinggi kai tu di para nomikai mo bikini ban long di baterai hok. Bagi di banlong di balai up, bagi di banlong di baminat, nanta mangikut kinong yalam ni ikai itu yaki bikin long, kan uksa kababahagan kung kinong ikai mo kata kadikaway kaba, niya pasyang na kapor sa kapor haman gimitin niya om iba, service to people is service to God, service to children is service to God mo, kata kadikaway kaba, ni so tenat kayo kubitaki, nong yalam abang yalam nanti sa kacimbahan. Kumbansyon no, money is not everything. If we can mold the character of the students, if we can mold the students to be better citizens,
of the country Qatar ke ba Kongsan. So bahwa nanti kaniga conference jom kaniga Meghalaya Upper Primary School Teacher Association kawan selalu mulai kaniga santri kaba la kedua lagi yang baru school kita nopo sejri juga Upper Primary School ad hoc jom government bagi orang dua kaniga conference kaba ya dari dekat ke cindap jom kesen juni kumulai tujuh presiden kaniga semangat lighthouse na Kandor ka souvenir juga ya kaba gisa pipa ya sini. Through this conference, I would also like to request all our teachers from Karoilas as well to be united and come together on that day in which our Honorable Chief Minister will be our chief guest and advisor of education. The main purpose of this conference is to get together, and we also had not just a souvenir, there is a memorandum which we are going to submit to the Education Minister with regards to the aims and objectives of this association, MUPSTA Association.